Namuke nakambe ka Master Xitsonga analyst. Line number of course eta khela like Gagash lo ngata iking Lincoln na Bliss Boy and also Makadzi kahle na Black Myth kahle ka mhaka leyi hambi ka nga vulavula ngopfu na yena hi nkatsekalo swa kokwala so ni mi teka vhele hi khe hi tsumela eka timhaka vhele tele Cara Lounge ya Gagash ngo yi dume Cara Lounge ya Gagash in overall as in ndhawu leyi in overall a tala ku va a kha endla ti-events ta yena Gagash stuff like that u nga joina wa Cara Lounge ma yi tiva almost kambe yi tshame xinjhawa so ti-flat leti ti vona from the back side so swi loko yi tshame so Cara Lounge the stuffs like that so yeah as mi swi tiva vhele a ku ri na an event leya Gagash ya birthday celebration hi pfule nyana la ka entrance na ku somewhere around there a ku na birthday celebration ya yena Gagash ya ma yi tiva ndhawu leyi le Cara Lounge ma yi tiva kahle entrance leyi nga lawa a ku na birthday celebration ya Gagash mi swi tiva kwale so ku na various artists so bari Manisungulu na mi vona mi lava va xigaza xa ma 2K. Let me start from there. Bliss is my boy and na loko va ya le va hlantswa mukumba le ka Makadzi because Makadzi called me personally aku u lava tinhlambi timbirhi of which suggested Sami Free, that was Sami Free Bliss boy by the time ti chomi na va Clementine i cheri un'wana endla ku swa Ligombo endla swa tigigi ta Ligombo Makadzi aku i lava ti-artist timbirhi leti va nga ta va recorder a ni ri ti-containing katekani wa mani was there leti containing ku xasako acha on that day ni n'wi suggestela Bliss boy ni n'wi suggestela Sami Free aku va fane va record that was towards event le kaya December remember fine leswaku va ta suka laha loko va suka laha va ta ya mukumbeni a ni swi tivangi sweswo a ni n'wi suggestela tinqambi ku va ya yimbelela sweswo na swi tiva ku wa tirhele transport because they went there va tlhela va sweka na mavuswa loyi a nga tisela information ni tisele information yaleyo it's none of my business rirhandzu ra vana vo kuma munhu njhani na ka njhani it's none of my business but I'm not here to clear that now I'm focusing much aka entertainment okay loko va endla swilo sweswo va ri ncini Bliss boy mi swi tiva kahle ngopfu I started from scratch na mfana loyi yeah sure so vanhu lava hinkwavo va Benny Mayengani tinhlambi leti hinkwato va so i khale nga ni va exploiter I've never done that man that's why the problem with people va lava ku fika va cinca system ya mina ya matirhelo i yin'we i nge yi cinci system whether big or small i nge yi cinci system ya mina so ku ndlaka hi Master Tia ya mahlweni Gagash wo hi mi referencela so the same exact day ya event ya Gagash ya that tami ku fika ku va na an issue kwala because hi fike hi hlamula ku va na a statement xa Bliss boy the same exact day ya that event ya Gagash la yeah la Bliss boy of course a nga fika a vekela a statement yeah official statement regarding Gagash's birthday celebration la en overall va kha komisa timhaka ta ku venge yi ka that event that same day va komisa ku venge koti ku va kha va nge hi hla statement leswi nga ta leha but in overall komisa ku venge hi ka that event yeah la en overall okay languta ka statement xa number 2 lava komisa timhaka ta ku when the event organizer first approached us about the event we agreed in good faith to allow the use of our artists' names and images for promotional purposes based on existing
relationship and understanding that all performance arrangements will be finalized in due course. So sure la va kombisa timhaka to hayi va pfumerile ku va na images ta ti-artist ta vona la ti tirhisiwa ku nga za ku va ku ri na timali to karhi as va tiva ku i vanhu lava kotaka va kha va tirhisana kahle and stuff like that. So hi va vone va ri laka that poster before leswi of course swilo a swi endlise swona kwana and stuff like that. Yeah, so mara ivi a pull out ana Bliss Boy kwala hikuva a tsala statement xexo. So a swi nga ri clear ngopfu ku i xilo ku mara a swi tikomba ku mhaka i timhaka ta mali loko hi kha hi languta statement lexiwa as in ka paragraph 1 a swona kha kombisa timhaka ta ku but this comes out of disappointment from a person I never thought would misuse my brand and stuff like that. So yeah, la a swa ku poster a endliweni Gagasha ngeza a humesa timali munhu ta kona ti enela for the event stuff lero a va nga hakeriwani ku hetiseka leswi Bliss Boy kwalana a kha kombisa swona kwalaha. Ngaka xi tipenga loko a ndzi ka comment section a hi vona kha xi kombisa kwalani xi kha xi ku sorry n'wana ka hina ende ku na posting wa like enough yi kona la ka hina na hayi lava ka ti-comments but ku na this post Gagasha hi tsarini ti-18 ta May laha hi nga fiki ku vona a kombisa timhaka ta ku ya now evula event mara ku na van'wani va 3 swa endleka hi nga 1000 na vonzo already a ku na hint yo ku na vanhu vo karhi va 3 va nga ta va nga ri ko lero a ku ri Gagasha xilo leswi a swi plane khale swilo swi ri swo a nga la ku a vekela ka poster laha ivi a nga hakeli for whatever reason hi nga ta hi swi kuma ku ya mahlweni. So ti-poster ta ha tele nyana mara a continue Gagasha ta ya ha reference ti tele ti-post laha. Let's go. loko ko la ku ta hi cinca hi ta holova System nga cinci system loko u fika hi cinca system ta vona okay ni tlhelela ka Bliss Bliss Boy mara tsundzuka loko a endla ti-life a rila ako he mina ni fanele performini a lave ku ta performa after Benny Mahinga. So a mo fika a hemba kumbe a vulavula endla life leyi kuma justify I don't have a problem with that. Va swi tiva loko a endla life a rila ako he yena nga ha performangi ende mina hi ku languta ka mehe if you can check from that time n'we mi nga ti-analyst ta laha ka social media go and check those things kun'wana na kun'wana la a ni buka Benny Mahinga a ku va ku ri na Bliss Boy Blanca knows Blanca luya because Bliss came to me through Blanca. And every time I will book Benny Mahinga maso loko a hete ku rila ni ve ni n'wi byela loko I will book Benny Mahinga again loko ma mi ya cheka from nkarhi wolowo loko n'we mi swi tsundzuka kahle ni ve ni buka Benny ni tlhela ni n'wi cheka hi ku the aim a ku ri ku n'wi kurisa ni n'wi byela ni ku why ni endla swilo leswiwa I know ku ri xopo leyi loko ze ku va ku ri na Benny yi kota ku tirhisa ku yini ende ku va ku ri na vanhu makete wa njhani ku va ku ri na vanhu va njhani sweswi a ni ri lava ri zonda ku Benny va ta sweswi va ta fika va ni rhuketela kwana mara ni tiva leswi ni swi tivaka no n'wi faka loko ni n'wi faka mfana luya tigigi ta nga swi tihlayini nyana leti ni nga n'wi faka ka tona ni nga ni buka Benny ku a va kona loko se ku va na Benny a va ri kona if you can check there a ku a hi swilo leswi ngo lo fika maybe swi humelela hi coincidence it's something that was planned ku ri we need to bring this person from down hi n'wi veka laha hi n'wi vekaka kona and a ngo lo ni hakela ku va ni ndla sweswo it was out of the heart na ku twisa ku ri okay this boy is so good mina ku na risimu ra ku masipala leswi a ni nga swi tivi no swi twa kona laha loko se swi a swi ya loko no this guy you know how much I've defended that boy kun'wana va ku va yive tinsimu kun'wana va ku yini na loko a release ni poster loko hi ya ka gig ya vona na va ri na mani loyi na Black Myth I don't know how much I spent there I don't know how many tables I've sold there hi tlhela ku hela na byala aka gig leyi ya the people's party there I brought my guys there vo magayisa va tele vanhu majitala van'wana I don't even want to mention their names. So now ni ka ni tirha hi matimba ku sweswo swi famba kahle hi ya fika munhu a ni jikela na ta tiva lani loko ku ri ku I'm shitting you must tell me munhu loko ku ri ku maintain here from scratch hi ka hi tirha hi matirhelo lama hi tirhaka hi wona ya lama from day one ni vula lama matirhelo lama hi tirhaka hi wona kumbe hi va hi ya henhlanyana ni ka ni n'wi ta na yena ka ni tirha hi matimba ku munhu a va kahle ivi loko ya fika kun'wana kuma ndhawu yo karhi ya vudyela kumbe ndhawu yo karhi kumbe let's say maybe ni nga ku breakthrough or something i fana a ni jikela ivi me ni sakhama ka milawu ya yintshwa not leyi me hi nga sungula ka yona ya mina yena ivi a ni tisela milawu ya yena me a masakhama ka milawu ya yena no if I'm shitting you must just tell me you are shitting it's fine
mara ni vula ku now me ni fanele ni cinca matirhelo ya mehe lama ni nga fika hi tirha lama mina hi nga tirha hi wona from day one ivi ni sungula ku ta tirha hi matirhelo lama hi ya lavaka wona who is he ku mehe ni fanele ni tirha hi matirhelo ya munhu loko ku ri ku va ni ku nyika 5,000 a ku vi 5,000 a ni na meni okay me ni hakele hi mani loko mi ni ku promote ni hakele hi mani who paid me loko me ni nga ni ku promote loko ni posta swa wena a wu ni hakela you never paid. And you came to me, Kurumina, I must work with you, and then we do business as usual. No one paid me. But today, now you will mention some material. I mean, and breakthrough, kume spotlight. It doesn't work like that. I can't not me. Sungura la 17 la. Tamban. The next thing, look, me I can't do that. Okay, I think it's a before. Okay, thank you, reference. So after that statement, bless boy, I wanna Gagash a post of a commission Matako last day. Look, anga tika gigi ya mina no hakerile anga tsalang statement shish wa swilungu swa moya von'wina mi twa ingaku mi lwa na xipoko ne I'm a crocodile n'wana ngo leswi of course I vone Gagash a kombisa swona kwala so Blissboy a fika commenta la la kombisa timhaka ta ku so ka tigigi hinkwato leti mi nga tshama mi ni buka ka tona ni lo chuza ku va ni nga ti ka birthday celebration ya n'wina ma swi tiva ku ri mi swi endlise ku yini ku za ni hetele ni nga fikanga masipala Gagash a tlhela control amahloko kombisa timhaka ta ku mi nga va na mali yo hakela vo kabza na vo mi rhanga phanda ivi va hava mali yo nyika ma 2K swo va rivale no wa ni nga swi lavi swa dela man na black metal ko hi cheka na hina hi fike hi vona kombisa timhaka ta ku unfortunately that it to be this way however may it still be a successful event ku rula leswi of course black metal na hina kombisa swo ku vona ti-issues ta timali na hi sayitana na la Gagash a tipengela ku hi nghena ka comments a faka kombisa ku son sorry next time my brother continue I think section ya makhadzita after I fike vona va mi gobisa ka kombisa timhaka ta ku tele hambi va nga record and stuff a kha kombisa these images as you can see kwalano yeah a kha performance size as you can see ku vanhu hayi impela a va humeni hi xitalo ka event ya Gagash as always as mi swi vona kwalano ku vanhu a va humeni swinene and stuff like that. Let's go. Rather ti nga tirhisana from scratch ti nga tirhisana I have no problem masungula la 17 leyi a ni fosteli tinhlambi mani vona ni famba hi xigaza swa mehe ku na mapiri ku na ti-establishment to tala ngopfu leti fambaka ni famba hi swi swa mehe that's why a ni mayindi ku ripita munhu ka 5 hi ku landzelelana provided that mehe na wehe hi na ti-agreement to karhi beside that loko ni ku nyika let's say ni ku nyike 5,000 or 7,000 or mali muni or 10,000 ale but you are also guaranteed ku ri a n'hweti i na tigigi timbirhi aka mehe ivi i lava ku ya compara Gagash i n'wi compara na swilo swo karhi va ri ti-event leti ngo va ta ti-once off just like the birthday celebration ya tlhe yi va nakambe next year ivi mi lava mina ni fanele ni twisisa swa ka establishment na swona I can't do that ni ku nyika xinkwa kambirhi n'hwetini ivi i lava ku tlhe i ni charge sweswo ni nge pfumeli ni nge pfumeli ene loko ku ri ku mi fanele n'wehe mi fanele mehe mi ni judge me I have no problem so lexi nga fika xi nga vi swona Blissboy last year ni n'wi bukini aka a teka gigi yin'wana ya le Sunset Villa kwini akaya a Malonga a nga fikanga birthday ya mehe a nga fika aka birthday ya mehe a nga tsalanga statement xa ku komba ku ri hayi hi siku rero a tsala ku I'm so sorry for not pitching wara ku ve na problem ya ku mina ni bulukile hi thayele kumbe ni ve na problem ya yini sa tolo va suke va tsala statement laha va ku ri they want in fact a ku ri timhaka ta ku ri ku lava ku ta supporta ja event I know the intention was that mara ku va ku ri the birthday is bigger than anyone not hambi ku ri to ti-international ta n'wena birthday leyi yi ve kona before va va kona on the picture
they've been there and someone va book ka birthday ya me. So there is no one nga ta fika claim ti mendlele ta ku mi ti tiva kahle the videos are there. So fine, na sweswo is not a concern. Ni vulavula ngopfu hi timhaka ta loko va tsala miwenga un'wana wo leha wa paragraph ku ri failure to pay, we didn't reach. Yes, I saw it coming because kwala xikarhi makhadzi ni n'wi nyike a certain fee. Okay, in fact ani landzanga makhadzi me. There is a lady called Sharon loyiwa i tivana na va ri mani kambe Maphuti i manager ya makhadzi. U teka mina ku ri I've got makhadzi with this amount. Loko o la ku justify ta ba proof man tiva me ni dila hi proof ntsena ni dila hi proof ntsena i teka mina a ku ni na this amount ya makhadzi ni ku okay it's fine, bring her. Look, a n'wi tisa ni n'wi hakela ni n'wi nyika deposit I think ya mali leyi a yi lava. Loko ni n'wi hakela kwala xikarhi nyana kwala loko ku ri na ti-issues nyana ta va Bliss Boy kokwala hi loyi makhadzi u byela va ri mani Cherilo Maphuti u byela Sharon u ri Sharon makhadzi u ri ndhawu liyani for mali liya hi nga twana hi yona a ka ha ri yona. Hina hi sort hi le ndzeni because it's lounge, remember it's Kara lounge. So hi ku hina hi hleketa ku hi le lounge swi vula ku ri mali liyani yi fanele yi ngeteriwa hi mali muni, not anything less than 50,000 le a yi demandiwa la. Va ku hayi va lava mali va ngeteriwa fana angetela hi ku it's an outdoor event. Ni swiarini me sweswo ni ku it's not going to happen. Apparently, how did I find out? Makhadzi ani stock ya Mpumalanga on Tolo i kombele gigi aka boss ya mina le a Coyotes liya is the same one as this one la shopping. There is a guy called Mavi phone na kwa phela makhadzi va lava gigi la shopping Coyotes net spread le a launch. So va ku i lava gigi this side. So loko njhani ya lava gigi njhani ku ri kwala a hi se lunghisa timhaka. That's when I need to say story ka boss ya mina ku ri no my boss there is a problem la. Makhadzi u ri a nge koti ku performa hi mhaka ku ri launch mara ni swi vona ku timhaka ta ku i na tigigi to tala i fana move hala ya hala. That's why she came even early there at Kara. Okay, se ku va na tinjhekanjhekisano I ended up ni top up mali ya makhadzi ni n'wi top upele yona I think vutolweni wa ha se mako hi makhadzi ri loko mo ya mi ya cheka makhadzi a nga yi postanga gigi ya me mara tin'wana ti famba mi ya cheka laha mi nga n'wi yimeleli a ni ri mina swi tiva ku mi ta ni zonda hi mhaka loko why famba mi ya cheka mi ta swi vona makhadzi a nga postanga gigi ya mina to show ku ri mara ni kha ni n'wi hakerile full amount leyi hi nga twana hi yona. Famba ni mi ya cheka mi ta swi vona ku makhadzi a nga yi postanga gigi ya mina. Makhadzi on the day la ya ku gigi wa posta ku namuntlha ni ya laha. Famba ni mi ya cheka mi nga teki masayiti mi ni zonda ra swo anyway swi nge cinci nchumu ka vutomi bya mina. I'm doing so fine for myself, not swa tigigi. I'm doing so fine for myself. Okay. Yeah, hi khe ta ka account ya makhadzi just to confirm ku impela gigi ya Gagasha a nga yi postanga na a ni deposit a fakeriweni ku hela before ya ka response ya yena la. Ya Gagasha loko ni twile ka timhaka ta mali ku yena i la ka ha continue the same amount. I think it's a me hi vulela mhaka ku swi lava ku na contract yo karhi ya lawa ngo i va a va pushini a va suse hansi yena Gagasha for the favor state because ani artist ya kula ya henhla. So ni twi na ku swi lava va swi lunghise na swa ti-contracts ku na contract yo karhi because wa ha ta yuziwa va nge pfumeli vanhu loko se va kurini ku va vuya ka the same amount loko ku ri 5,000 va vuya ka the same 5,000 and stuff like that. So ni twi na ku i mhaka leyi Gagasha nga ta ka nga yi hluli yaleyo unless if ku na contract yo karhi. And I remember loko ni suggesta mhaka contract vo tala mi hi kanete ni ku hayi loko lava contract loko se a kula artist yo kula na hi Gagasha fika a tlhavela hi laha kulukumba. So hey, it's a complicated but with a contract ya yi ta kota ku kombisela ku no loko ri mi swi na ku kurisa sweswi with my resources na wona swi loko hi fike i ni endlela ti-favor a swi kona la hi ta vuya ka leyo mara ni vona kha rhuketeliwa na makhadzi hi Gagasha laha. So ku na response yo karhi ya makhadzi yi nga ku trendeni laha hi nga fika vona kombisa ku this was possible because I wanted my man that I worth. Your guy thought I gave Chaka about him.
and then came back to pay. Now I want to act the boss by delaying us to other gigs. One of the good days I wish we must stop exploiting artists. We all want to eat. We must eat together. I was not taking his gig because of desperation. I was supporting him, but he think I'm his fan. That's of course, ngafika vona makhadzi of course akakomisa swona kwala. La makha gagasha ngafika ngivona roketela kwala roketela ina makhadzi akomisa ku ngani toiletele. It was this small tools swa swihlangi la mahlweni ka swihlangi leswi nga fika vona gagashe a kombisa ku swona kwalano and swi n'wi khoma kahle Bliss Boy as fika hi vona a kombisa timhaka ku masipala mi nga vi personal swa ku n'wina mi ni tivela ku fika kwini swi nghena kwini lani cause issue la i mhaka ya event and loko mi vulavula hi makhadzi hi ndlela liya hi byona vu biggest boss bya kona na that time loko vanhu va vulavula hi nsati wa n'wina a mi cakunya nomo kwala group man loko yi chayini gone kanje aish na yin'wana posting a nyamalala ya yena gagasha komisa ku Bliss Boy ni twela xirho xa mkhegula sis I need thyaka me leswi a kombisa swona ku tin'wana ti-post leti nyamala but a ku ri busy so a hi fike hi vona gagasha kombisa ku se makhadzi i nsati wa wena sorry nkata makhadzi and gagasha wa there and then Bliss Boy responded hawa nsati wa mina i nsati wa n'wina so in terms of timhaka ta mali hayi ngomi swi tiva ku how I stand with that matter mi swi tiva kahle gagasha loko a kurisa vanhu a ve na contract because wa ha to hloniphekisiwa ku usually na swa vava a na va ri kwalaya va kurisa I have to pay back somehow loko se hi swi langutisa xikombo na ku loko se va kurini la like va tlhela va charge ti-amounts letikulu leswi of course va hola ku swona gagasha na vona va fana na Bliss Boy ku se a nga ha vulavula na vona se i vulavula na ti-managers loko se a fika buka ende swilo leswi n'wi kwatisa ku gagasha as ku va ku ri vanhu lava a nga va kurisa so he feels like is being used and stuff and kona it's a fact va a yo tirhisiwa hikuva at least na vona va fika va paya back va khandla ti-vest to fana so you see hensi na murangaphandla yi rhandza swo ku na yena ya kota ku va kha yi n'wi tshovela as ku ri vanhu lava tirhaka swin'we a 17 you understand I think hi yin'wana ta-aspects leyi fike hi langutisa yaleyo va wena mhaka leyiwa so hey swi hetela swi tikini so a hi tweni gagasha rini a hi continue ya mahlweni a hi continue and Harry men tonga ku yesele because I've known you for a very long because in a direct contact na me loko ku ri ku afike kala a va na problem wa nga ni fonela nkunena ku gagasha this is what is happening I made the gate anga fonanga because the intention was not to perform at my event from day one from scratch I mean to say why I lwa tinyimpi ta nuna I lwa tinyimpi ya nuna remember kazi you just need to know me mina ni ku tiva ngopfu ho ku nga swi tivi sura ra mtela la 17 mizemi ya hela maphoriseni there is a lot that I can see mara I'm not here to expose whatever that's happening but don't act like ngaku everything wena hikuva enough support enough fans to tala and then you no I mean I don't anyway vanhu lava nizonda ku ayi vanhu va mina na wena na vanhu va we you are an international artist and there is no way loko ma mi ya cheka ni ri famba ni mi ya cheka ku makhadzi i post gig ya mina because the intention was kahle posta ku lwa na gig ya mina ni swi vule to hota I saw this coming because maputi manager i sungula ku ni lwela a veka mitsongo yin'wanyana loko yi nga ri kona loko ya ri unreasonable mara ni swi tiva ku leswi i swi swa philo thoko swi nga lwi swa lwi so mara a hi nchumu event yi humelerini swa ku marketing ya yini na yini makhadzi loko when it comes to exploitation I can show you I can even prove here how much you paid me several times anna magana swona sweswo I'm not here antwindlala phela mina man twindlala me that's why I can go anywhere mo munhu woni vitana mahala I can go anywhere so but there is a lot so people makhadzi on cheka ndi gigi mi ta swivona loko mi nga ni judge mi ku gagasha that famba ni mi ya cheka mi ta swivona ku a nga yi posta gigi ya mina mara a ri ku teni gigi ya mina and she post gigi leta famba ka to go and check you see
and then mi ta swi vona ku ri so and on Gagash defense deposit ana a yi hakeriweni a yo xota yi balance but deposit a ni ku deposit zi yi hakeriwa munhu wa va la ka posta so in Gagash defense ya kona I have to agree ku even though loko se makhadzi ya kombisa ku mali yi hakeriwe late yi balansisiwa full amount mara deposit a yi ri kona the fact deposit a yi ri kona swa ku a postara a fiki na a yi vekerini and stuffs. mina I no va saying I'm not that good, but the fact of the matter, I saw this thing coming. The fact that mina na blisalo leswi swi ta hi mhaka mkumba leswi i swa mkumba va hlanganisa swa mkumba and it's not going to happen with me. It's not going to happen with me. Whether you like it or not, it's not going to happen with me. Mali ya shop i mali ya shop. Ta vona ku va dila njhani na Coyote's lifestyle. A hi mali ya mina yi huma Coyote's lifestyle. So a ni nge zi ni lava mali liya yi loko ni ta vula loko if situation ya henhla makatsi ni tshama ni n'wi nyika gigi yin'wana ya le Mozambique ya ku hakela 200 Chavinos a nga yi ka gigi liya a nga yangi ni nga mu hlela loko there is a problem. I'm not sure if they solved with Chavi that other side. Ni yin'wana ya ku ri ya magayisa kokwala kala a nga yi I justify going. I went to you want to full pay. They know about my guys. Lava rana gig ya my guys. Mara, I need someone who lose comment on social media. Logo ya makazi 1 2 3 1 2 3. The aim logo zibo na start we endela was to tarnish my name or whatsoever. I don't know. Cause why masiku ba email ri shaba kota ku tsala swilo. Kumbe loko ba nga ndla swilo ba nga ba miyela. Kumbe ba tsala statement. She said anga ba tin gigi. If I've got a problem na security ya me, but even a problem na security ya me. Security I event ya me. My cousin a direct contact na me. She never called, she never texted, she never did anything. Mulanga send la message is Zonzo. Those who knows. It's DJ Zonzo. Zonzo agu long for the message long send la Zonzo agu I came to your friend, ni whatever your friend. If you wanna go in the issues there. So the issues is not my issues. I have no problem with it, and no problem. I'm not going to say sekele. Man tiba ko ni munanja. Ana issue na ye. Na taba ko black myth ke. Na black myth na baramanlo na Bliss boy. Na bliss boy ba na jay munu. Mfana lo ba mtende. Ba na jay mtende ba too. So at some point maybe the mistake and thief unfinally nga swi ndlangi hi ndlela yaleyo. So Black Myth loko ni buka Black Myth obviously ni buka na Bliss Boy, they came with an amount which leyi meyena ai nga twananga so swi va ri ni maketa event maviti ya vona leyi va yi maketa ku le a propaganda sweswiwa hi vito ra mehe a va ni hakeriwi maketeni le propaganda sweswiwa yo va ni hakeriwi. Did they pay me even a cent? Ile propaganda. Mungate mtatamba la. Ani le ka liki ya swihlangi me. Na ku besides mfamili ngata na swin'wana swa business tin'wana mi tshika swo katara ku se swi mi nga ku mi filanga ku mi ya big. Big kwale ngumtshela mhlantswa ku mikumba, nhlantswa mikumba ya munhu me. Hey. Nhlantswa mikumba ya munhu me. And men ti vona ngopfu, one thing you need to know about me, men tshemba swinene. With nothing, I can just end firm. So, people, banga fikila, mundanda abuse you, and then they look, oh, abula, but I attack, I'm wrong. Palamina and celebrate me. I'm just a guy who's trying a life, and I'm doing so well for myself. Somewhere, if you people want to be personal, yeah, I can be very personal. Very personal. It's just untold me, Mintiba ka tlantumi mesi. Loko yingisela issue mhaka mali la Gagasha expect ku hakela amount ya le hansi as ku ri munhu loyi a tirhisa swinene na Bliss Boy kwala mali ka Black Myth ni twa nga ri ku yi khumbeni ngopfu loko ni kha ni yingisela kwala so challenge yi timhaka ta timali ku yi Gagasha hi twa swa ku yi va yi ri henhla ngopfu hi ye and the stuffs like that so swo vula ku kahle i even a deposit swo ka yi fike yi nga vangi kona if that's the case way before and the technical speaking swo ka a yi vangi kona ka ngopfu maybe a yi vangi kona ka Black Myth na Bliss Boy because va kombisa ku i misuse brand ya vona la a va twana ku maybe the amounts ta zi ti helela ti vekiwe kahle loko hi yingisela kwala makhadzi a hakeriwa ma loko hi twa kwala swi kombisa ku i fika a Jake mara ya makhadzi loko yi langutisa swi komba ku already from the get go a ku na issue yo
na mhaka yo postara a nga yi vekelanga hambi swi deposit a yi ve kona before yes swa timali na swi vona ku ve na issue however swi komba na ku hayi impela a ku ri na issue i munhu loyi a nga kusuhana na Bliss Boy and i vona Bliss Boy a ri ku exploit-weni ku ya hi sayiti ra na makhadzi. So yeah loko se ni kha ni cheka laha va kombisa timhaka to swi loko yana makhadzi a fike early and stuffs la leswi swi sapotaka mhaka ya Gagash yo timhaka to ina makhadzi a ri na various events the same day and stuff like that but loko ku ri himpela mara if deposit yi ve kona makhadzi na yena ive wrong ni nge n'wi yimeleni ni fane hi kulukumba yena but a fika a posting that event a swi ri swi tikombini himpela and then loko se full amount yi ve kona still a fika a tlhela a posta a hi swona a yi posting event leyi a ni swi vonanga mina a ni swi vonanga by the way comment leyi ya makhadzi a yi huma la ka post ya Khanyisa Bangwani la a ni rivele ku swi referisa sweswo nga laha ka xaka kombisa hi ta heta ku ti ri artist nge vi kona la ni twisi ku rin'wana ku na van'wani vanharhu hi nga ta ka hi nga saki na vona hi va lava vanharhu a hi sakangi na vona because a ni swi tiva ku swilo swi famba swi ya kwini and me ni vona swilo before I see trouble before trouble troubles me. That's me for you. That's me for you. Ni tiva timhaka to tala ngopfu mo ka mi nga swi tivi I'm well informed. Nga suka hi nghena ka vavhima mpisi ni na mahungu ma tele ku dlaya and from reliable sources. Nga ti mi ta ni abuser ni ti miyelerini mi tala ka mina mi fika mina ta on event ya mina mi vonile a ku ri shutdown. It was a shutdown, total shutdown. Vanhu va ti rhandzela la maswiti. I'm not saying I'm not rhandzi va makhadzi na va Bliss Boy mara va nga ti va ta ni abuse and me ni nge pfumeli hi ku me na ti tshemba leri me ni ti tshemba ngopfu. The same confidence leyi hi nga yi tirhisa ku fika la yi nga kona is the same confidence leyi ni nga na or even more. The same confidence that you have used to be where you are. Lazima confirm I know you told me. You know. Ndana ngambela xikhulu ni nga pa voice note yo karhi. Mina ni chance me. Yes. Ni n'wi fonela loko na ku susa la. Because a ni va vona ku va ya kwini. Timhaka ta vanhu ti vone khale ku ti ya kwini. And those people are not nga tsandza ku hakela. A ni va problem ya timali man. A na problem ya timali man. What afford na ni va ku ka ti-club leti nga tala a ku na leyi ku nga ni nga hakelanga full ni hakelanga siku ra event ni va hakele before so i ncini xi ndlaku ni so gigi a yi ri ya matimba vanhu va kota ku rhandza munhu na nyimpi na yin'we not even a single nyimpisi a hi va nkongo so hi njhani Queen ya vurimi a va swi dyi zwavhuḓi mani va songo kwatakwata mani va ita zwithu zwa controla nga xinuma mani va songo controla nga xinuma mani xinuma xi tsoko xi wana ndi xavo xa mugaza mani wa delela Gagash vile nga control inani swa twala la a nga control hala mahlweni obvious swa ku vula ka Bliss Boy a Gagash a swi rhoko swin'wana swo kha n'wi rhuketela makhadzi la vhele vona tinhlamba timbirhi it's wrong na i wrong ku va kha rhuketela makhadzi swo tala a swi twa but ku va kha n'wi rhuketela na yena swi wrong la i rhanga control hi ximuma yana ni va xitsokoto xi wana ndi xavo xa mugaza man va songo ita hezwo man ri va fonisanga mani na Queen man va songo ita hezwo vo Queen na vona ya va pengisa ya muchangani man ya va pengisa ya muchangani ti ava ite hezwo zwa u to ita zwa u penga va ite business ndi business I understand my security maybe va fike va nga mi treat kahle kumbe va ku yimanyana a na va swi timovha phela handzeni a va swi ti ku na mani handzeni va vona va rhanga vutsa who i ta hi vu celebrity ava a delela Gagash va ku ri makhadzi va vurile ava ri ya ni pfuna mani Queen swi ngo ita hezwo mani na muwaxa wa rini va ri ni muwaxa na muwaxa wa rini hoyi mutukutuku hoyi you know Cash Lamasini Lamani, the only biggest boss in the game. I'm not angry. I'm cruising nicely. Stop trying to about them to Sunday, read Mama Hala, Namuzi, NSC, Nabu Mini, read Zabudi, but then I'm Quasha, very Muquasha or Muquasha, Warine, read to the 17 this Sunday in Amusi, Riverico, Lacher, their event. Yeah. I'm now charging. Thanks.
ni twa va queen ya Limpopo mara ga re litše hezo tipolitiki ti tele ngolo va tiku va xande ameni na mahungu hinkwawo a vuyila biggest boss in the game va deri to takala ri dzule ro takala ri Limpopo so ku hi sayiti ra hala ka gagasha loko khe hi cheka ya fika kombisa ku a hi tshikini to tala blessing mfana wa mina i lo hlangana na swo tala and stuff like that leswi of course hi nga fiki vona gagasha a kombisa xiswona kwalani and stuff like I'm not sure if you commented na and stuff like that a henhla tlhela kombisa timhaka ta ku mali ya tinqambi yi hele kwala i diya mali ya ti-address gagasha leswi va kombisa ku swona kwalano then hi sayiti ra bless boy laha ivi ya kombela ku rivaleriwa eka nsati wa gagasha kombisa ku ni poste leswi ni nga posta swona hi mhaka ya nuna wa vona loyi a tirhisaka matimba na laha swi nga fanelangiki na ku kala nhlonipho eka vanhu va xisati ya kona gagasha ve rhongo va kha rhuketela makhadzi as indicated so vanhu va ka gaza a ni ta kombela ku ri mi nga nghenisi squeezer eka mhaka leyi sikoni va innocent a va ndzi dyohela nchumu i ku hana yena bliss boy sisi ku katso i na ni girlfriend yena a katso na nsati wa gagasha loko a fika a va rhuketela laha ka post yeah so in conclusion one can say about mhaka gagasha under the contract swa ha to phinda swi ya mahlweni swo overchargiwa sweswo loko event a yi kurisile I mean like artist loko a yi kurisile mina ni nga yi vekisa sweswo ku yena ni wa expect ku a pay the same amount if that's the case a endle contract because artist ya kula the expenses ta henhla if yena a wala ku pay the same amount a va kha yi tirhisa a swi vula tani ku i fika va na contract yo karhi or else swa ha to continuesa sweswo ku nge vi na solution wa ha to ri la gagasha swona loko hi swi yingisela swi va kha swi make sense leswi a swi vulaka mina loko ni swi yingisela ni twa swi va swi kha swi make sense loko ri i vanhu lava va nga kurisana va ri karhi va tirhisana and stuff like that just make a sense ku na vona va n'wi somehow va umbeta halfway and stuff like that so yeah mhaka kona hi yale mi nga khometa biloko mi vonisa ku yini ya makhadzi yi rhongo va n'wi rhuketela gagasha yeah yi wrong mara na yena yi wrong yo mi kuma ku swi fika swi tlhela swi va complicated a tlhela ni le gedeni nga fika n'wi fonela ni gagasha va yi lunghisa loko ri sweswo so yana makhadzi a nga va saint ku na ti-events to karhi ta gagasha ti nga va kona ngati even rime ku na yin'wana gig a nga tshama yi va kona famba hamba yo vo butswana swiwini sweswiya a endliwa carolonge na yo event yako so na yena she's not a saint in terms of that as long mali yi humini fika ku perform yeleswo loko ni amukisa swi ka va ta kuma matlhela